นิกุมสังนิสมนิปนิเลกุมินสังนิสมนิเลปทุมเฮียนสรการHnaruakตมานาดิลไทยตัมมาเซอินบัวไซนัทรากันในเหล่าจวนนักมัวฮาร์ทรีนั่นนี่ YouTube Live Study โปกันกัลปุยชาวเลจันโดนะ Zirlai นzawngไลเตเล exam เบตูตูเดตันอินบัวไซนัตูร์ study material ชุดตักกรอนชบชวกโดนะกับเว็บไซต์ Kamliana.in เฮียน exam อินบัวไซนัตูร์ material ชุดตักดาวน์โหลดไทยกรอนดาเมกันนี่ให้ปากาเฮียนินHnaruak tharlam Mizoram Central le foreign Hnaruak te en theihin update omzela study material mo tetan membership join in hang daily GK current affairs YouTube live study materials PDF Mizoram le Central na exam na tana inbuatsaihna GK maths computer GK English study material PDF download theihin ombokani hengba ka hianin question hlui syllabus te po da telani a membership join du lo material chau lei du tan po ebooks material PDF lei thein kada bokani ka website thi lo to ve ngei don nia website link chu hemi video description a hian kada tela kan lo check out don nia clear tu te chi bai le vekule tun chum kan video a chuan post office Hnaruak postal Hnaruak gramin dak sevak GDS branch postmaster BPM le assistant branch postmaster ABPM Hnaruak te kan en ho le dona post ruak zat deal theite hlobi online deal dan tur kim changte kan soi ho don ani luk takin a top thlengin kan lo en chuak don nia form fill up dan video po video description a hianin a link kada a kan lo check out don nia nikum sahni somni pahni khan postal Hnaruak indiaram puma post singthum sangria zakwa somni le parukaruaka Mizoram bika post somkwale pathum aruak bokani kumin sahni le somni pathum kumtir January thla khan postal jobs indiaram puma singli zaria somret pakwa aruaka chungsinga zale somparia chu Mizoram post ruakte anni ni kumina thau hian tun thla mei thla hianin post office Hnaruak thar ti chwale ni in tun chuma hian indiaram puma post singkha sangni zaria somni paria taruaka Mizoram bika post zale somli chuang aruakani tumdang ain Mizoram bika tuntuma hian post ruak atamani deal nge chi ani mele post ruak zong sa thi kan soi tuang khanin singkha sangni zare somni le paria tani a Mizoram bika hian post ale somli arwakani deal turat hiamna nei ngaite class 10 pass metric pass chinta na deal theidona Mizoram chung post deal tur chuanin class 10 a khan mizo subject MIL a mizo subject khalak tel nge angai donani da ka thok turan ni wangin du thu sama chuan deal tu chu computer thiam cycle lir thei khal thiam ni se du thu sama ni a compulsory ero khachu ani chuang lawani flo b han en leila BPM branch postmaster singkha sang ni atanga singni sang kwa zathum somria dan hlo dona ABPM assistant branch postmaster tan singkha tatanga singni sangli zali somsari thatin an hlo dona ni deal tu chukum som pariata tanga somlin kar ani turani a STSC tribal tan kumnga ngai na thiam na omdona kum somli panga thleng ta na deal thei dona ni STSCB ka PWD pian thungarwal ban lo tan kum somle panga thleng ngai na thiam na omdona kum somnga le panga thleng ta na deal thei dona ni selection process an en le thuakila kan soi to thina postal Hnaruak GDS ABPM BPM na te hi class 10 mark merit base class 10 mark ka kan ti thadana zirkhanin select ani donani written exam emo personal interview mokha awm shan lavani selection an kalpui dan tur han entaila pakhatna chuanin online training form kan fill up a registration kan tia khata class 10 mark percentage kan fill up kha an en ber donani online ani chuan class 10 mark kha du zat fill up maila ti kha zona om thina amai ro chu kan share tur chu online form kan fill up te hi last day zo akhanin document verification nei turin minon kodona khami document verification akhanin kan original mark sheet le document te kha ain milem ti kha an endik dona mark khalawin da tam viau maila ain milo chuan original document ten khanin ain milo chuanin min reject le don thawani chuwang chuanin form fill up huna khan original mark sheet ne na in mil thlap khan mark kha fill up mai turani merit list voi zange ti chuani thin ti kha zona om thina atlang puin voi nga ti chua thina ni a om zia chu merit list rank 5th rank thleng kha ko ani thin ti na ni chu document verification nei tur khanin
fifth rank thleng kha ko ani thin tina ni chu khata kharin document mark in mil lo le dik lo te mistake te khalom palta se an reject le don thawani ti chuanin first rank khan ko ma saber ta reject ani chuanin second rank kan ko lenga problem lo oma ani lo pon an posting na mun tur kha alo du lawa a reject ani chuanin third rank fourth rank khatiang khan fifth rank thleng khanin ko na chance kha om don ani form fill up huna khanin post preference engza nge da tur ti kha zona om le ta posting na mun kan du na mun hi mun som ni vel selekila a thabera amai ro chu kan share tur chu fifth rank thleng ko na chance som awang khaning posting na mun select po khom zia om chuang lawani preference order 1 to 5 in kar kha ain dot panga kha thlang ulukila atok viawani class 10 mark sheet grade system hotan engtin nge mark system in kan chan tirang kan convert tang ti kha zona om thina form kan fill up lai khan hi poi moni grade point kha 9.5 in kan pun tiranga achuak chu mark system mark aloni to donani entirnan grade 7.5 lo mutala 7.5 into 9.5 71.25 mark aloni to donani apply dan tur han en leila online atang apply turania Indian Postal website link chu India Post GDS online.gov.in atangin apply turani donani link chu video description a hian oma kan lo check out don nia kan share tur poi mom chu kumin sahni somni le pathum January tha a postal GDS Hnaruak lo apply to tan registration kha ti non kher angai to lawani a hlui kha arin thai donani khami registration number kan lo nei to kha kan chulu tanga form fill up na tur kha tikhanin engmozat kha kan skip thei donani video nen example han petaila tura hian postal website linga kan luta stage number 1 registration hi click to lawin stage number 2 apply online ti hi kan click anga registration number kumin January thla kan lo nei to sa kha kan chulu tanga circle select lein submit kan click anga ichuan application form kan fill up anga posting na munte kan thlang chho to mai don in address kan tiang chi te kha kan thlang to mai don ani online form fill up dan dang zong hi chu kumin kumtira postal job kan lo apply to nen khanin ain ang chi a registration ti thar tur apply thiam lo te tan chuan form fill up dan video hi hemi video description a tho hianin kada a kan lo en chiang don nia postal Hnaruak GDS ABPM BPM na dilte hun chung hi voin mei ni somni pahnia tanga thale ju ni somle pakhat thleng ani don ani last date chu thale ju ni somle pakhat ani don ani chu form voi khat kan submit to chuan last date zo ma chu edit emo correction kha ati thai don lawa chu wang chuanin film khur hle turani bikin mark muzat zialu lai le address te ming te pa ming school ming kan Zirlai khanin uluk hle turani a man mo lo turani mistake kan lo nei palani chuanin edit correction ti theina hun kha ju ni som pahni atanga som pali inkar chung hian honani dona mistake corrector kan lo ni chuanin ju ni som pahni le som pali inkar chung khan correction edit kha kan ti donia Mizorama computer zirna upaber Zirlai maltinte abik takle uluk taka an zirpui thinna institution omchun eizon nangel nget mitam takin an lo mu pui to na le computer la mel shet ngai lo te poina thiam taka an zir chhuwa to na government approved institution fingertips computer academy a hian lo zir ve ro le Monday to Friday yakal man lo te tan po Saturday class pe kani bokani Saturday bi khi choma dar so matanga lailam dar thumin kara class nei thinani a fingertips computer academy a hian course strang heng diploma in computer application DCA certificate in computer application CCA course te azir theya free admission ani ngal bokani class timing hi Monday to Friday 6 a.m. to 7 p.m. Saturday 10 a.m. to 3 p.m. ani frechiang du tan fingertips computer academy Peter Street Sikul Puikon Aizol contact 8837358519 8575178464 8787896410 ale 8131060773